Nyuma y'umwuka mubi umaze iminsi ututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaperezida b'ibihugu byombi ku wa gatatu bahuriye mu biganiro i Rwanda muri Angola. Perezida wa Angola João Lourenço niwe wari umuhuza wabo. Guhura kw'aba perezida bombi kwabaye mu gihe Kongo yakomeje kumvikana ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo. Ibi ariko leta y'u Rwanda ku rundi ruhande nayo irabihakana. Mu biganiro by'ejo byahuje Perezida Tshisekedi yumvikanye avuga ko yizeye ko ibi biganiro biza gutuma intambara ihita ihagarara. Yunze kandi ku byo umuhuza João Lourenço, perezida wa Angola, yari yavuze, aho yagize ati comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance. Nk'uko perezida wa Angola yabivuze, ni ikibazo gusa cyo kongera kwizerana hagati y'ibihugu, ariko cyane cyane hagati y'abaturage bacu. Tshisekedi mu ijambo rye kandi yakomeje kumvikana avuga ko akwiye gukoresha ububasha afite akora ibishoboka byose kugira ngo iki kibazo kimaze imyaka irenga 20 kirangire. Uretse kuba yaravuze ko afite icyizere cy'uko iyi ntambara igomba guhita ihagarara nyuma y'ibi biganiro, yanasabye ko umutwe wa M23 wavanwa muri Kongo. Ibi yabivuze yumvikanisha ko ariyo nzira yonyine iganisha ku mahoro, ku mutekano no kongera kubaka icyizere. Ku ruhande rw'umuhuza w'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda, Perezida João Lourenço yavuze ko yishimiye umusaruro wavuye mu biganiro, aho yumvikanishije ko bumvikanye guhagarika intambara nk'imwe mu zindi ngamba zafashwe. Umunsi umwe nyuma y'uko ibi biganiro byahuje aba baperezida bombi, wa Kongo agasaba ko imirwano yahita ihagarara ndetse n'umuhuza wabo akishimira icyabivuyemo. Amakuru yatangajwe uyu munsi ku wa kane n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko imirwano ishyamiranyije M23 n'igisirikare cya Kongo yongeye kubura. Aya makuru y'intambara yemejwe kandi n'umutwe wa M23 ubwawo na societe civile mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Umubano w'ibihugu byombi watangiye kugaragaramo agatotsi kuva aho umutwe wa M23 utangiriye kotsa igitutu leta ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Kongo yakomeje kugenda yumvikana ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Leta y'u Rwanda yakunze kubihakana, ahubwo nayo igashinja Kongo kuba ifasha undi mutwe witwaza intwaro uvuga ko ushaka gufata ubutegetsi mu Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko hari itangazo ryashyizwe ku rubuga rwa Twitter nyuma ibi biganiro birangiye, aho leta ya Kongo yanzuye ko intambara ihita irangira ndetse n'umutwe wa M23 ukavanwa muri Kongo. Muri iryo tangazo kandi Kongo ivuga ko ibindi biganiro bizahuza intumwa z'u Rwanda na Kongo bizabera muri Angola ku itariki ya 12. Mu nkuru yayo Reuters ikomeza kuvuga ko leta ya Angola nayo yasohoye itangazo risa neza n'ibya Kongo ry'uko intambara ihita ihagarara, ariko ko u Rwanda rutigeze rugira icyo ruvuga kuri ibi. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntiyabonetse ngo agire icyo abivugaho. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika, Washington.